The Khasi Hills Autonomous District Council orchestrated a convened assembly on October the 6th, 2023 at the Pinewood Hotel in Shillong. The session saw the participation of headmen representing localities within Shillong and its suburban areas, all gathered to receive enlightenment on pivotal legislations including the Council's Land Act, Solid Waste Management Act, and building bylaws. Presided over by the Deputy Chief Executive Member Pinchnganyans Aim and Land Department Executive Member Taibor Pathau, the meeting witnessed active engagement from nearly all headmen. Taibor Pathau, in his address to the press, underscored the focal point of the meeting, namely the digitalization of land records as mandated by the central government in the context of land transactions. Kerkom bat kendo monitor dan kontrol kalan ka kawan hapo ka council te ka sarkar mensua kala persang ban implement ya kan skim ka central government tambah ka sutu ba nomor ba hak schedule area ka hapo ka sing pek ni juni te ka pelong ni ki bakin amen no ya ka rules ko jongki ya ka ba ki ya bede po six schedule ya ka bede bat kerkom ai kilan kot kila penuan singi ye nakalian jungi hadin bangiyo kata ni perkhat ba marpi menta ki brio habede bat kanjing don ni ki caka hoi ki wan singi nam takalan kot kumagalom takalong manual kampat de digital te takada mentapat nomor ka sarkar kemi ka kwa ba ngindon no ke digitalize wan ngiru kan khamsuk ingi man penbet upur sa man penbet i caka jibril khamtam le bakatan bun ki litigation apo kot ang wede ka upur sam ji caka dalam raking le ke digitalization kan wara ya kan jing penbet i babun ki mentah wede bakani ka khandok siap te nakalian jungi ngi ngilayo eta ka bentan man state government kamla ban implement ni kene mabakha schedule area te kadi kamram jungi benta bangin implement ni kene ban digitalize kilan record kanang kan pensuk upai ba kadi kan pensuk nomor hagani digitalize land record ngile cadastral mapping digital mapping but kan pensuk upai ba bikin tip ke cakal jong nata ki jakarat me dan ru ke kini jakar teng lembah kani digital sala ban penbek tu kini ban kabar ka dan ki bon ba ki jaka ni ka ri khasi ki jungi badan ba ya ka ju ka jaka ki di how ar laingot ki breu kalawan ke digitalize sekitar ke 16 su banle nama kani kala long back ka record apa ka online ni ka pai ba kila ban page bulu da ko ban tin jaka kina page online kila lap ba to ka jaka ka di bijung ti try kam de jung jung lala ban yada kami kitar katakan kampen suksu abai de kencingwan juga di digitalize land kadi ke sulong betang normal baik bisa satu kan nomlong complicated kadi betang ban digitalize sekilan record kaba ni dan kamle ban sisin makalawan kamandit hangi bangin le haga dis council kaplong ni ban perkat bangin hablong advance no mar mentak ki pun ki pai ba kala pai mat sungi na ta ya kencing bu gini record apa katis council teling makan ni kan yarap bun. Deputy Chief Executive Member of the KHDC Pinchnganyans Aim expounded upon the disparate land fees levied on landowners by different collectors. He emphasized that the forthcoming land rule aims to standardize this process by instituting a fixed rate for land fees, a measure that will be uniformly applicable to all stakeholders involved in the preparation of land documents. Bania kaba bani baling ong gumta ngatrai pikin mau ba mensua ngapot baya ki ba hapo khamta man sor silong bati absor kabang yong bet da kaba shangai ba kijaka sabar juga municipal dei ban pentri kam da ka building bylaws jongga district council ba ka tu por junga bangalong siam ni naru ya ka district council ke hasil atau district council land and building regulation mo rules kat ko por ningila pharo ban publish ka gajet tene kat ko por mar bang khamya yang baga procedure ka badai pan sange no shwai ka tende hatin ni lap ru ba kat kum ka adoption order ha ka por bangi yo state na Assam Meghalaya kadon order ka ba ong ba ki jaka barok
kinhap hapo kaneka mega tahun kali planningan kadi tangka order mo ngamong ka nanomong ya pi bagadi ka kadi tangka order tin habangi pai ka order i kumba long all in all haka jilam kali ya timena kan ya ka langsung mengisong meeting ka workshop bankut ka sortar MUA 2 nama ka kila ai borno ka diskonsel pan pentrikam kawan sangat sortar MDA pada kadang pendiskam isu pan penbahas isu pan penstat isu pan mental ai bor hangi ban pentrikam ka building pan mission baru kita tribal area last specify kumni ki bahap hasilong normal municipal kamut polis bayar jail road European wall Shillong administered municipal jaya mau kar lain ka asan sahwat kini ujin hap haka mudah kan ba sabar nang ta baro kideha ta district council te kan ni kala erap sibun na kabenta ki pai ba kumungai no ki ba ko basyo ngapo maulai ki basyo ngapo maupat ki basyo ngapo opar Shillong mara katu por ka long salansar ya katuga mo kereta Shillong komunit mo ke ba perngat langi brokoi dia aji dia berka hasil autonomous district land regulation and admission of land rules lu ajar apply ke pengendang proses mentang kalau ngi ba nakaliang government kan sa notification na kajet kani rungi hamban highlight iki hnya bagin sutu for small example baru je kata kajing sim baitho jaka kalong klumar ba don basim ya don basim he don basim ru tentang kila ut segi trai jaka i kumba la de kinong di jaka tena tadau ngila streamline no lengbaka hasil at mazik regulation and admission of land rules ajar boy apply bagabangi skamba sharing sayo ya kan jimenjur juga sorkar gubernur ban notify gajet kenang bakan long ngai kada wi khod iki hanni ban brief kita iki bro